Verbas ma dobru vodu, ali žitelje pejcoh naseljenjoh u opštini muša pic vodu zo stagvolanih ekočopoh. Potrebni sredstva, kotri dostati od KFB banki, to 4,1 milion evra. Pocivo voduše, voda za pice privedze gu našim hasnovateljom u naseljenih mestoh. Toto zrobime tak, že zvekšame kapacitet studnji kotra u Verbasu, vybuduješe rezervoar i dodatni pumpi, že bi voda stihla do naseljenih mestoh, kotri potera zmaleljem tehničnu vodu. Međutim, mi mali eko čopi. Na tot sposob amortizovani nedostatok vodi za pice. Teraz šeriši vecej decenijni problem. Verbas pokriti zos kanalizaciju 98%, ali je problem valali, nje maju kanalizaciju. Vybudovana ljem jedna čas. Predsjedatelj opštini Verbas, Milan Glušac, nahlaša, že isnuje potrimovka vladi Republiki Srbiji za zakončenje kanalizaciji, a obospečaše i sredstva za počatok funkcionovanja samoho pošorenja za pričistovanje od rutnih vodoh. Mezi projektami kotri budu realizovani po švitko, treba vidvojici projekt Vybudovi budinku za socijalno zagroženi familiji. Budinok budzemac Šternac kvartelji, a po švitko počne Vybudov parkingu za 64 mesta u samim centru Verbasu.